tunakubitika. Kisabasa Kamenge ndio muri ariko ndabasabye gukomera amashyi cyane abakobwa bo Kamenge. Abakobwa bo Kamenge nibo batagira stress mu rukundo. Ukubanya n'akobwa ko kumutanga gasohoka ahantu kakubwira ati sheri none kutamuri arena zanzi shasi imbawe kugira ngo cyane ukajya gushyirisha usabufungura iki kakubwira ati shaka pizza frites hangu nasabye kubaniriye wewe ariko umukobwa w'Ukamenge utoroshe uvuga ati sheri gusaba kureba kugira ati tujya kuri fangasi kandi usikana kuri fangasi uvuga ati sheri usaba kubaniki arakugira ati sheri barafisa mabenzi barafisa ubumure mvanira Kamenge Kisabasa Kamenge is fire. Kamenge is fire. Ariko wabona ko twabisobanurira bagera batandukanye tusobanurira bakera n'abobo ariko urafite ko yari hagati y'abarinzi bakera n'abobo abarinzi bakera ingene baririmba ikamerere nzanira mu mukobwa nzanira hano protokole nyamfa umukuru yatashe n'irifuro kandi sabagire cyane rumbarsa bisabata sana abarinzi bakera rero kwanda kuri abarinzi bakera kuri bafise ibintu banyibasi banyifisitwa sitari gukora kubanyakobo tuzina da Yesu ariko bahiba umugabo wakwera amudirimo urabona ibintu barakikuriza cyangwa yuko umuntu akora umukobwa cyangwa yatanga amasho ibyo bazakira kandi zimeze ko DJ Sare con los infantes. Oggi non avrei di numero, e poi una madama. Avrei di numero, utilizza. Utilizza. Avrei di numero come soliciana, stamattina. Come soliciana. Utilizza con loro, utilizza con un tanto. E non utilizza con forza subito. Sappi Sapiriwe adesso con la fetta di nuovo. Yada. Yada, prima poi ti si quando dice quello porta. Ma facciamo il memori clip DJ Sappi. Aratabizi yagishije kirakomeye
Gitega akurira mu Bufaransa ataragenda kundana n'agakobwa ko muri Canada karamubenga atarabara depression uwo mukomeze arirabura nk'amakara bamwita makara uwo mukomeze Fawili arakaze bamwita Kiwi twagiye Kiwi sinabona Kiwi tuvuge basenga mvuge mucyumishura Kiwi sibyo ariko n'umwa Kiwi niba mutse gusigira arirabura no byavuye kuzira n'indomo sibyo twaye tunakupa Kiwi Wese tutakile Kiwi from Gitega. You're welcome. Thank you so much. Narigeze kuja kutuenza Igitega ahantu ukibanyakira nk'ukuntu muri kubanyakira na nyuma ya ngoma ya mashi nagomba ndababwira umunsi wanyakira zarambabaje cyane mugabo rero muri publike hama hari n'umuntu ukora umusazi niwe umugabo n'umugabo umusazi anyama kutazana nagiye mbona haguruka kufiyayo namwe bwo sanda mubwira tumushakisha ngo bisanga mu DJ orojero umwana yari mwizagiye mu kanwa kandi mu DJ mu kanwa icyo bituma abandi basore uri mu DJ mu kanwa mashi aveyo kugira ngo ngire muzakuvemera tumukomere mashi aveyo DJ Mwana kwa fuyeyo, mwaza kuseme. Nakumanyapia itandukaniro y'abantu baruguru basore n'abantu bandi nakumanyapia itandukaniro y'abantu baruguru n'abakora murabona basore umuntu w'Ubujumbura sivyo ngo madabereke indwara abantu b'Ubujumbura barwara abantu baruguru barwara ariko Ubujumbura batandukanye n'ibindi umuntu w'ubuzima yabucaye imana yomete Ningwa neza unateguza Ningwa n'uyigwaye birakorera kuja kwipima Twebwe uko Igitega haruzi muravya indwara zose ziherezwa na A Bangara, Korera, Sida, Usamana, Utwarira, Uretama, Kubindaya Nasiba kuzimia nani ujambo unafanya agonesha abisenda watamjira tu zone ayo sinaje na mshawara wa mama sinamu Yes. Uyu muririnzi? Yes. Bawo ziri babiri? Yes. Uye imari cyangwa kufundi? Yes. Akisigaye. Yes. Ariko rero uwo wese yabadanye umurimo. Yes. Uwo nawe. Yes.
Pirate.